سلام حبايبنا channel خاصاتي كما يلكم كل عام كل سلام عند حني እግዚአብሔር مسكن سلام تكون بعلتم تسفاين بارخص نبرت حواتي حزب ونقف ما يفلني لايك شير نبرهم توعاتكم ياستياتكم حاجزكم ما يفلني حدش نكونكم نادولكم ملكتونا عنكم كما زيك كما جبس تكونوا بتعتنا عدم بارخص لما انت بحدش بدي امزكم ادنا يحونا زي قلت لي ادنا يحوي كعد سلكه كعمري تعدخم سلام صدوهم صحواتها كم زي سمعمتوا لك زي حويكه نعا خيمس لنا احنا ونصدوا خم عاركم زي سعمت لسي دس ولا كمالتي مريم او بزح عم تقمد خاص دس مسفسخه كم زي تراخفت لخاصي كم يسمعكم ان انا ادنا حواي زي فلت لي تفلات وري حونا مخارب زهوت مرتب تعمي دس لني حزم صدوا او سعملو مريت عدم سيو او صحواتو تراخو كم زي دس لك على يفحلف له مالتي ام تمرتي تخيدون نحفتو سبرايز جور لي هذي حامي حمد جبرس دس لك مريم شديت عمتي دي تقمطس مقلعتي دس لي حاجه تخافلنا لنا بتعمي دسنا ادنا حوي بزعمي دان اكاديمو بسوت مرتي انا بتعمي دادنقو مالتي بتي تمرتو بتعمي ددلو ودقف ددق انسي يكون دق تاعتو بزي هو مخرسي بتعمي دس لنا مالتي بزعمي دادنقو انا እና ትምርት የትኸይዱ መጽሐፍቱ ሰርፕራይዝ ገብራይሎ ትምርት ኸይዱሲ ሕዝንተም ቆልዕት በቃ ሁሉም በቃ ሰላም ይውሎም ደሞ ተቆልዕሲ ሓሚያም ድፈልጡ ወላይ አደናይ ይውልዎ ማለት እና በጣም ድፈታይ ከቆልዕ ሒዝካ ዓውይ ማለት ትፈቲ ሓውና ከምዚ መጽሐፍቱ ሕዚና ሰርፕራይዝ ናገራ ያፍ ትምርት የታትዩ እና ደስ ብለካ ወድነዋ በጣም ይደድና አካደሞ አደናይ ሓወይ تمرتي تخيلون حافت حز سبرايز ناقرأي بتعمي حميد بالله تنقل عسي حمي حمد فطونا عبك عدنا دحد حرقوك أم بك إنها بتعمي دس والله في دحل فلا مالتي نع خيمس لنا حنا وناس دزلنا مسبيسونا مسحواتنا كم زي أو سدتنا ورخات الراخة وتطلع خاصي كما يدسي بلكا قن بتعمي جان أنا حمد السدت وين خاص تعدل إيدو ما ترخو انبر تماي ناي سدتنا قن تعنا توكا بسلام او عدنا ملفسو مسحواتنا مسبسبنا يرخونا كندي وصل قري لنا تمسجن حنا جن እግዚአብሔር አምላክ አደና ሐውና 6 ዓመት ዲ ተቀምጠይሉ مسحواتو مسبسو مسدو او مسيو او مسحواتو هم ذي العدل ማለት ደስ ብለካ ላይ ይحلفሎ እና ናአኻ ይምስለና አደና ሐዊ ቋዕደ ስለካ ቋዕ በሰላም መሬት አድኻር ገጸካ አትመርቴት ኸይድ ሐዝጉን ነተን قدس بتعمل هاي حمز فلت أدناي ولقوا مالتي دس اللايف يدحلف له إن أخي مثلنا لنا أدناي حوي بزي هو تمرتي أنا بتعمل ذا النقطة مالتي مسدوا معه كم زحم صحوات معارة راخو كم زيت توتل خاص دس لك حزونا يدوا أجزار إنا اليوم بتعمل دس هالي تجاوز اللي مالتي ومزحلفوت مرتي بتعمل دس لك ندوا يجزايو ناليو الناس سمعوا وياهم جاوزكم ناخو لايك شير لا ايترسوا وياهم دقنا معاري عزيز مسكن بنادوا أجزا بزئة تزنانيو جاوزكم ناخو زهبنا مزناني دس دول لايف إزلا لايك شير ايترسوا دقنا معاري توعات ما يفلني نايما زر جزا يزي بتعم دس حالي إنا كجاوزكم كم ترشح سمعوا وياهم عزيز مسكن بزلنا صاني حتى زود انه سناي بسلام يراخونا ودغما فيديو امسغናችኋለሁ ወዳችኋለሁ ሁላችሁም ማርቺ ወደቺ ላይክ ሼር እያረጋችሁ አታባብኝ የኔም አዲስ ጀማሪ ነኝ እና አመሰግናለሁ ደስ አሊ ያቀነለ ወዳግማ ቪዲዮ እስካሁን ራከብ thank you so much everybody ያቀነለ ለቃብት alright ከዛ እንሄዳለን ወደዚህ ደግሞ ማታ ሲሆን ማለት ነው ቀይ መብራት ይበራል በጣም ነው የሚያምረው የልብ ቅርጽ ነው ምናምን ፍቅረኛ ምናምን ካለቻችሁ መቀሌ ከሆናችሁ ይዛችሁ ነው አሪፍ ቦታ ነው ኦኬ ወደዚህ ስትገቡ ደግሞ ማለት ነው ይህ መግቢያ አለ በጣም በቅርብ ጊዜ ክለብ ይሆናል አውትዶር ክለብ እናደርገዋለን ዲጄዎች ይኖራሉ በጣም ተወዱታላችሁ ምገባበሉ ካምፋየር ደግሞ አለን እዚህ ላይ ማለት ነው በጣም የሚያማምሩ መብራቶች አሉ ካምፋየር አለ የሆነ ደስ የሚል ሙድ ቫይብ ነው ያለው ሙዚቃ አለ ምናምን ይሄው አሜዚንግ ኦኬ እንመለስ ወደዚህ ላሳያችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ የኦፕን ኪችን ነው እንደምታዩት
ያው አሁን እየተሰራ ነው ያለው። እዚህ ላይ ፒዛ ምናምን ይሰራል። የምትፈልጉት ምግብ ኦርደር ስታደርጉ እዚህ ሼፍ ይኖራል ማለት ነው። ክለብ ብቻ ሳይሆን የሚገርም ምግቦችም ይኖራሉ። እንቀጥል ወደዚህ። ይሄኛው ደግሞ ሌላ ሴክሽን ነው which is የፋውንቴን ምድር ጋር ይሄ ውሃ አለ። ውሃ የሚወርድ ከዚህ ማታ ሲሆን መብራት ይነበራል። የሚያምር ነው በቃ ጸዴ። ኦልራይት ተዘጋጁ፣ ነግራችኋለሁ። ፍቅረኛችሁ እንግዲህ ይዛችሁ ከመጣችሁ እዚህ ላይ እንደዚህ ቁጭ ትልና ጅዋጅዌ እንደዚህ ይዘህ ምናምን እንዴት ነሽ የኔ ማር ሰላም ነው ቀንሽ እንዴት ነበር ምናምን የእናንተ ጉዳይ እኔ የለሁበትም። ኦኬ ሶ ይህ ይመስላል ይሄ። ከዛ ደግሞ ስቲል በዚህም ስትሄድ ማለት ነው አዲስ እየተሰራ ያለ የዌዲንግ ማለት ነው። ይኸው ስቲል በዚህ መሄድ እንችላለን። አያልቅም ባይዘው ወይ ሶ አያልቅም። ከዚህ በላይ በጣም ብዙ አለ ወደ ላይ ማለት ነው የሚወጣ። እሱም እየተሰራ ነው የሚገኘው። አሁን ደግሞ ወደ ባህላዊ ምግብ ቤት ሁሉ ሰዳችሁ። ይህ ማታ ሲሆን መብራት ይኖርበታል። ያው የመቀሌ አንደኛ አውትዶር ክለብ ይህ ነው የሚሆነው። ልንገራችሁ እዚህ ደግሞ ተክለ ማርያም ይባላል። እንደምታዩት ጀግና ነው በጣም ከልጅነት ጀምሮ የማውቀው ማለት ነው። ቴንክ ሶ ማች በጣም ነው የምንወድህ። ሰላም በላችሁ። ሰላም 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 እያሳየኋቸው ነው። አሁን ደግሞ ወደ ባህላዊ ምግብ ቤት ልንገባ ነው። እዚህ ደግሞ የድምፅ ወያነ ቲም አሉ። አሁን ወደ ባህላዊ ምግብ ቤቱ እየገባን ያለ ነው። እንደምታዩት ዲዛይኑ እንዳለ ብታዩ ማለት ነው ሁሉም በባህላዊ ነው የተሰራው። ሩፉ ይሄኛው ወንበሮቹ ከዛ እዚህ ደግሞ ስጋ ምናምን የሚሸጥበት ማለት ነው። ኦልራይት ከዛ እዚህ ደግሞ እንደምታዩት ሌላ ቦታ ነው። እዚህ አካባቢ ሽንት ቤቶች አሉ። ያሉ ሽንት ቤቶች ይሄኛው ደግሞ ሁለተኛው ክለብ ነው የሚሆነው። አውትዶር ክለብ በቅርብ